Inače, naše Sarajevo je jednako grad. Kaže Lošo, čestaj ti, hajde. Među prvima vam čestitamo Božić 2015. 2015. Ja sanjam. Nek bude ja. Da opet dođe u naš grad, u Rajvost. Zvijezde gore i tiho da se stvore svi ljudi koji lipo ja. Ja sanjam kako snijeg pada i odmah tužan postanem. Stare škole gdje se mladi vole, nisam tebe pronašao ja. Aplauz ako može! Prošlo je i nikad više vratiti se neće. Bar u onom obliku u kojem je to nekad bilo. Pozornica je ovamo, A trasa, a kokoška? na staroj klupi ljubi se neki novi, zaljubljeni par. Ja sanjam ljeto u zraku, da opet dođe u moj grad, Rajvo sam. da su zvijezde gore, A i blizu, da je more, tek tada biću ja. Čulijako, i da su zvijezde gore, a i blizu, da je more, tek tada biti ću sretan ja. Sretan ja. Idemo dalje. Dragi moji, dobar vam dan, dobrodošli u nove minute Kafea 24. Prema onom što ste vidjeli, onda možete i pretpostaviti tko je naš današnji gost, Žera, pa dobar ti dan, dobro nam došao. Dobar dan i pozdrav svima koji nas gledaju. Evo, pravo prigodno božićno smo započeli. Pa dobro, ne još Božić, potpuno nije bijeli A dobro, ali jesmo u tom južina, tako da. blagdanskom duhu. Pa dobro, blagdanski duh je. Reci mi samo, kad sam sad spomenula taj blagdanski duh, kakav si ti po pitanju Božića? Jel ti voliš to što već mjesec dana budemo okićeni, lampice, svjetla, ili tebe to baš Pa ne? ja bih volio da je 12 mjeseci sve lijepo okićeno, sve jako lijepo raspoloženo i tako dalje. A ova teška novina, mislim da je Božić nešto najviše što se može desiti ljudima. Kad pogledaju oko sebe i kad pogledaš vijest, onda Božić melem na ranu. Aha, da. Mi smo započeli sa spotom, odnosno nastupom tvojim gostom na koncertu u Lisinskom koji se održao evo pred, dobro ne godinu dana, u 2. mjesecu, ako se ne varam, u dvorani Vatroslava Lisinskog. Mi smo evo dobili, odnosno imamo priliku vidjeti, čuti na 2 CD-a najbolje od onog što smo imali priliku čuti i vidjeti u Lisinskom. Mi smo to birali da to bude, dakle, to nije klasičan, dakle, unplugged album. To je bilo stvar 4,5 sata programa. Mi smo izabrali da bude dokument tog vremena, dakle, to 2. mjeseca ove godine, tako je zabilježeno, tako izvukli smo sukus, dakle, atmosfere koja je tu noć desila u Lisinskom. I onoga što mi osjećamo i kao bendi i tako dalje. Reci mi, evo, kad ja bi se malo prisjetila... Tu ću čuti Matu i za Vinku Cocu posveta i za Dražena Petrovića i tako dalje. Dakle, to je, pošto nama 30 godina benda, dakle, to će biti jedan dokument vremena. Pa jednog dana kada nas ne bude djeca, znaju da im je tata pjevao nekim lijepim stvarima.
Da. Reci mi, evo, kad se prisjetiš tog koncerta, jesi li zadovoljan kako je sam taj koncert izgledao, prošao? Koncert je bio prekrasan, oko koncerta je bilo svašta, ali koncert je bio prekrasan kao koncert. Evo, sam si rekao, trajao je više od 4 sata. To je bilo zaista jako puno glazbenika, gostiju, suradnji, pa sve skupa kako je to izgledalo, bio si jako zadovoljan. Pa ne, to je super ispalo. Dakle, nas je bilo 15 na bini, puno gostiju, dakle, sviračke, a drugo je bilo i dosta moji dragi prijatelji, ako Antonija Šola, dakle, Saša Lošić, već smo ga spomenuli, bila je moja klapa, dakle, dole iz mog kraja, dakle, moja supruga i obitelj, dakle, Luka Ploče se klapa zove. Tako jedna prekrasna noć. Jedna prekrasna večer i druženje, ja vjerujem. Sve to imate priliku čuti na 2 CD-a. Ja mislim da to ne može biti nego bolje. Zaboravio sam Kemal Motene moj bio i tako. Jedan od gostiju je bio i Željko Bebek. Da, Bebek. Dakle, i Bebek, ja njih smatram domaćim, tako da ne spominjem je. Nego sad, dakle, klapa Luka Ploče, to, a Bebek i Kemo, to se podrazumijeva. Da, sa Željkom imaš jednu lijepu suradnju, bez obzira na to što je bio tvoj gost. Pa ja predlažem da mi čujemo što on kaže o tebi. Može? Ajde, čujemo. Pozdrav, Crvena jabuka. Drago mi je da imam priliku ovako na ovaj putem medija vam poslati jedan pozdrav i reći vi ste mi jako drage. Posebno mi je naravno drag kolega s kojim imam i suradnju. Pjevali smo prije neke 2-3 godine pjesmu Kletva koja je vrlo lijepo primljena od publike. Nismo je nigdje uživo otpjevali, ali Želja i ja smo to, ja mislim, lijepo napravili. To je jedna meni dražih pjesama, pa je ona čak i uzela mjesto na antologiji. Pa recimo da mi je zato što smo mi zajedno napravili i najdraža. U svakom slučaju puno pozdrava svim članovima Crvene jabuke, mom imenjaku Bebeku, Kreši, Žeri. Evo, volim vas Bebek. Volite se javno. Volim vas Bebek jako. Pa dobro mi, ja sam ponosan što je Bebek iz grada koji ja dolazim, dakle, nema niko ko je bio bivšeg gostla da je Bijelo dugme nije bilo pojam, dakle, to je vjerojatno razlog što smo svi počeli da sviramo. A kad dočekaš i da snimiš duet sa, mogu slobodno reći, dakle, idolom moje mladosti, sadašnjim idolom i života i svega, dakle, i sve što rekao mene, ja mislim i o njemu i o Gorani i cijeloj toj sarajevskoj sceni. Evo sad kad ti spomenuo idol moje mladosti, ove godine Bijelo dugme imalo je zaista lijepu obljetnicu kao i Željko Bebek svoju 40. glazbenog djelovanja. Ti si pratio, slušao Bijelo dugme. Pa dobro, ja rijetko idem na ta neka događanja, ali došao sam na Velesajam kad je bila ta promocija, jer ne voli se skupljati u takvim mjestima, jer svi ti ljudi kruže, da li je traktor promocija ili promocija Bijelo dugme, tako se ne voli. Dakle, od milion poziva, dakle, pozna za koje dobijem, išao sam samo na tubi jednom u boravku u Zagrebu skoro 19 godina. Možda ti to nešto govori? Pa, doista govori jako puno. Reci mi, evo, Crvena jabuka 30 godina postoji. Zaista vole vas apsolutno sve generacije, od 7 do 77, kako se kaže. Pjesme su praktički evergreeni, znaju ih stari, mladi. Imate taj jedan kontinuitet postojanja. Sad pitaš kako to ide, jel? Pa da, to me zanima kako uspijevate. Pa nema to, ja sam davno rekao da ovo nije, dakle, i kad je kuhinja u pitanju, dakle, postoji recept, ali dakle, postoje male tajne velikih majstora kuhinje, što bi naš Karapanđa nekad. Najbitnija ti je ljubav prema glazbi jedino što te vuče tu, a ne ljubav prema naslovnoj stranici, prema ogledalu, gledaš samo sebe, dakle, nego ako te pjesme prirodnim putem izađu i ako ljudi koji to sviraju osjećaju da to zbog toga, ne da bilo nešto face po gradu i tako dalje, onda to traje, dakle, kao dugme 40 godina, neko 30, neko 20, 25, tako dalje. Je li bi volio možda to obilježiti na nekakav način? Mislim da je ovo zaista jedan od zaista lijepih momenata stvari. To je nama iduća godina, dakle, 30 godina, tako da mi ćemo pokušati, dakle, mi smo jedan bend, dakle, koji kad ovdje nešto tražiš nekoga, da ste sarajevski bend, kad si Bosna, da ste zagrebački i tako dalje, ali napravit ćemo, dakle, za našu publiku par velikih koncerata u
par velikih gradova Hrvatske, Slovenije, Bosne, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Europe, Amerike, Kanade, Skandinavije, dakle, bit će to jedna malo veća turneja iduće godine. I publika će uistinu imati u čemu Znači, uživati. plak bit će normalno sa strujom, dakle, mislim da ćemo i to zabilježiti isto, jer mi smo izdali 89. bio je Dom sportova, naš prvi, dakle, album uživo je bio sa strujom, dakle, tako ćemo zatvoriti to 30 godina. Mislim, snimit ćemo kad ćemo ga izdati, pitaj Boga. Evo sad kad si spomenuo Dom sportova, to je bio uistinu jedan sjajan... Ja ti govorim za najprvi Dom sporta, ti misliš 96. Ja mislim na drugi, da. Ja ti govorim za 89. kad je izašao naš dupli album. Tad su još bili vinili kad se slušali ploče, kad je hodao Bog po zemlji i tako dalje, kad nije bilo lako zabilježiti ništa, nego da bi došao u studiju nešto moraš da vrijediš. A danas to vrlo lako CD i takav medij da možeš da snimi i moja baka. A reci mi, s obzirom da se vraćamo vinilima u ovo posljednje vrijeme, zaista mnogo glazbenika sve više ima želju opet na vinile staviti stvari. Svaki lijepo kad ima želju, samo ima glazbenika koji to zaslužuje i koji ne zaslužuje, mislim. Reci mi, je li bi ti volio opet na vinilu nešto izdati? Pa ja sam ekonomski osvješten. Ja volim svoju kuću Croatia Records, tako da nemam takve zahtjeve, nenormalne za današnja vremena. Ako bude nekad bolja vremena, lako je to što pa se na vinil ponovo. Da. Ja predlažem da mi sad malo odslušamo nešto aktualno. Ja volim što te prekidam. Dakle, onaj koji je izdavao vinil prije rata, nego je izdaje i poslije rata. To je moje mišljenje. A sad ova dobra što tražite, ja sam nešto stara ikonografija rock'n'rolla, Boga, malo ko je ostao. Dobro. A što kaže da sad malo odslušamo, imam neke fore, jednu od tvojih aktualnih stvari koje evo vidim da se našla. To nije baš aktualna, ta pjesma stara skoro 2 godine. A dobro, ali u odnosu na ove od pre 30-20 godina je novija. Pa ja predlažem da je odslušamo, vidim da se našla i na ovom dvostrukom. Da se našla? Je, evo piše. Idemo je odslušati i odgledati. U zadnje vrijeme na vrata neko dođe i pokuca ko nepozvan gost. Ponoć prošla, jutro daleko, vidim prošlost. Vidim prošlost. I nema sumnje, oči su tvoje, znam te dobro, znam te na pamet. Taj pogled kosa na kamen, tvoj pogled samo je flet. Tako lijepa, tako lijepa, tako lijepa. Ja imam neke fore, da na te ne mislim i ne vidim sud. U kalendaru mome postoje stranice kad nemam kud. Puno je vremena prošlo, gdje me takneš tuču strasti, kad ništa imali nismo, nismo imali nas. Da pustiš podavno, da te gledam, da mojoj pjesmi budeš drugi glas. I kad se budiš, da ti se predam, dva gola tijela, ti i ja, vidim prošlost. Ti i ja, vidim prošlost. Ti i ja, i nema sumnje, oči su tvoje, znam te dobro, znam te na pamet. Taj pogled kosa na kamen, tvoj pogled samo je flet. Tako lijepa, tako lijepa, tako lijepa. Ja imam neke fore, da na te ne mislim i ne vidim sud. U kalendaru mome postoje stranice kad nemam kud. Puno je vremena prošlo, gdje me takneš tuču strasti, kad ništa imali nismo, nismo imali nas.
Postoje stranice kad nemam kud, puno je vremena prošlo, gdje me takneš tu ću strasti, kad ništa imali nismo, mi smo imali nas. Da na te ne mislim i ne vidim svud, u kalendaru mome postoje stranice kad nemam kud, puno je vremena prošlo, gdje me takneš tu ću strasti, kad ništa imali nismo, mi smo imali nas. Ej. Imali nas. Ej. Imam neke fore, evo sam si rekao, već skoro 2 godine je vani, kao ja, album koji je posljednji izašao. Jesi li, kad sam te pitala, kad si mi došao u studio, kad smo promovirali album, rekao si mi, treba vremena da publika čuje, da odluči. Pitao sam te kako pije, kako prolazi. Zato što mi nismo ovaj band koji skače iz paštete, dakle, mi smo band koji mogu ljudi vidjeti na glazbenoj televiziji, nažalost, jedino je Hrvata, to je CMC. Onda se bavimo, dakle, u dnevnim emisijama gdje je najmanje bitno čime se bavim, ja takve emisije ne idem nešto pretjerano često, tako da treba prva informacija da neko izdao CD, pa da ima neki pjesama tu, da nije nešto drugo. Ali pjesma uvijek kako dobra nađe na svoj put, tako da ne treba nešto baš mediji pretjerano. Da. A reci mi, evo, jako puno nastupaš, stigao si nam iz Minhena sinoć, kad sam malo gledala gdje ste, što ste zaista, svagdje vas ima. Bila je tu i Italija, ako se ne varam, Francuska. Na Cruiseru smo svirali, da. I kaži mi, Ne moram objasniti da nismo svirali svaku noć na Cruiseru, dakle, to je jedna ideja koja se radi van, dakle, je normalno da postoje kroz staranje, dakle, tematska, gdje ide da li glumac, da li band, to radi Atlas iz Dubrovnika, dakle, sa talijanskom agencijom La Costa. To su da nudi taj paket, dakle, dobi ljude, taj koncert dobrodošlice i taj zadnji dan. Zato vrijeme s njima družiš, na brod ideš, gledaš. Dakle, radove koje posjećaš, tako je interesantno jako ljudima. Reci mi, kako si zadovoljan sa 2014. godinom? Ko je svaki čovjek koji živi u Hrvatskoj? Nema komentara. Nemaš komentara? Nema komentara. Reci mi, ovako, kako ti se sviđa naš bor koji smo mi pripremili. Vidiš, imamo sve glazbenike, imamo i tvoju kuglicu. Pa ću te ja moliti, evo, ja ću ti je dati pa da ti lijepo staviš na bor ako hoćeš, jel može? Čekaj, a ko je ovo sama stavljala? Ha? Pa neki glazbenici su sami stavljali, a neke smo mi stavljali. Pa imaš već mene ovdje? Imam, nema veze, ali evo ti i ovako. Jel može? Pa može, a di ćemo staviti? Gdje god hoćeš. Nemo da smetamo ljudima. Ma ne smetaš ljudima, ne smetaš nikome. Ne. Evo te ovdje. Da. Evo ja je Žak, onako smo susjedi. Eto, kad ste i susjedi može i tu. A reci mi, kako tvoji Božići i blagdani izgledaju u obitelji? Jeste ovdje ili ste na Pelješcu? Nekad smo na Pelješcu, ali ove godine ću biti ovdje, pošto imam da radim u Čakovcu božićni koncert, dakle ne mogu stići, nemam avion. Aha. Dakle imam Čakovac, ima Bjelovar 26, tako da će doći. Oni s Pelješca doći kod nas. Aha. Inače, uvijek idemo dole, eto ove godine. Nek malo kod nas dođu u Zagreb. Mati Dalmatinci baš ne vole puno da putuju, recimo. Uvijek je kad negdje mora ići, s otoka ili polutoka, uvijek je problem. Neki put do Zagreba doći, to je. A reci mi, Nova godina hoće biti radna ili... Pa mi smo Novu godinu u Novom Sadu na trgu, tako da uvijek radim. Uvijek radite. Pa mislim... A reci mi, kako se odmaraš? Na koji način i kad odmaraš? Odmaraš se kad se voziš. Samo? Pa mislim, kad si doma da si djecom, kad spavaš čovjek odmara. Reci mi, što se tiče novih materijala, novih pjesama, planiraš li šta, ulazak u studio ili sad... Mi smo već u studiju, dakle, čim je ovo gotovo bilo, radimo već 15-20 dana već u studiju, mislim da ćemo to negdje 2. 3. mjesec izbaciti. To je dakle studijski album koji nema veze sa Lisinski je jedan
zapis u vremenu koji će takav ostati. Dakle, molim vas nešto ljudi da to nova ploča. Jeste novo izdanje, ali treba se novo studijsko. Mi ubijamo taj ritam svake 2 godine, tako da posle ovog bijelog golfa doće nešto drugo. Volite mladi, voliš i pomagati mladima. Pomagao si na način, evo, jednom tamburaškom sastavu, na način da si ostvario jednu suradnju s njima. Riječ je o tamburaškom sastavu Vranac, pa ja predlažem da ćemo što oni kažu o toj vašoj zajedničkoj suradnji. Imamo jednu prekrasnu suradnju koja se sasvim slučajno dogodila. Suradnja je sa Draženom Žerićem Žerom. Pjesma je lagana, onako ležena, baš za njegov stil. Sasvim slučajno je, ona je pisana jednog prije 20 godina, za njega je napisana pjesma, ali nikad mu nije predana, nikad nije čuo tu pjesmu do sada, kada smo mi morali zbaciti album i došao je taj 10. pjesma na albumu, Sjena osjećanja. Jedan običan mail, poziv i došli smo do Dražena koji je odmah kada je čuo pjesmu prihvatio to i hvala mu puno, hvala mu od srca, šta da mu kažem. Ja sam mladi pjevač, on je na sceni već godinama, hvala mu puno što pomaže, ujedno meni u mom bendu i tako dalje. Kako to da si se odlučio ostvariti suradnju s njima? Sa Vrancem? Tako je, da. Pa možda trebala malo jedna duža emisija, dakle, u bivšoj Jugoslaviji svi koji su držali što do sebe snimali su ploče meni je ostalo to ploče, dakle, nosače zvuka su, kako su god zvali, CD ili ne znam kako već. Bilo je do malo selo Bošnjaci, kraj Županje, gdje ti je bio najbolji studio u to dobu u Jugoslaviji, koji je poslije prebačen pred sami rat u Zagreb. Sad ima ljudi koji vole Slavoniju, mislim, ja je obožavam, što, bar ja osobno, kako sam ja shvatio, dakle, momkom su jako puno su mlađi od mene, ali cijela priča, dakle, dolazi iz tog studija, dakle, kad je sin od Šime Jovanovca, koji je tad bio vratno dijete, tineđer, mislio tu, jer tu događaj Bošnjaci, kad dođe neko da snima, svira, dakle, menjaju se sve zvijezde bivše Jugoslavije. Mi smo tamo živjeli po 2 mjeseca, 3, dakle, uđeš taj način života, dakle, od pijace, njive, dakle, kulina, tako dalje. Brat je tad napisao sinovu pjesmu i koja valjda nikad nije. I možda imao želj da Jabuka pjeva, ali ja sam to prvi put čuo kad sam poslao na mail. A zašto pomaže mladim tamburašima? Zato što, prvo što to jako, kad nisu u Zagrebu, to je jako daleko, dakle, i medijski i tako dalje. Jako može, dakle, milimetar da im nešto to znači u život, to se radi od srca. Pjesma je stvarno prelijepa, iskrena i volim da sačuvamo i drago da puno mladi ljudi čuva tu tradiciju tamburice, dakle, ko što volim da u Dalmaciji pjevaju klape, a ne neke druge stvari, tako volim da u Slavoniji svira tambura. Mislim, to je najnormalnije. Je li postojao neko možda u svom životu koji je tebi pružio ruku kad možda ti je trebalo kad si počinjao? Je li postoji neka osoba koju možda voliš izdvojiti i izdvajati? Pa nama je u to doba u Sarajevu, dakle, ne možeš zaboraviti prvi savjet, to je bio Goran Bregović, koji je rekao o čemu je sad te priča, dakle, što danas događa, kažeš kako neko traje godinu dana pa nestane. Nikad ne smiješ pogledati svoju sliku sa ekrana, dakle, sa naslovne stranice moraš biti čovjek normalan na zemlji, ako možeš biti tako, nisi ako si kompleksiran da ne možeš biti. Dakle, on nam je dao puno savjeta, drugo, tada nama cijelo Sarajevo, taj njihova strada Pimpek, dakle, Kemo, kad smo počeli oko Jabuka prva, mislim, dok nije bilo nesreće prometne. Dali sam studiju, dakle, gdje su imali indeksi bilo dugma, mi smo malo od ponoći do 5 ujutro završimo snimke, nosimo scenične škartice koje nas odbio, koji je ostalo u stradu moje generacije. To je bilo 80. godine. Tako smo imali 4 pjesme baš studijski snimano, to je bio način bitlica. Dakle, ušli smo snimili, izbuksali 2-3 sata i sjeli u golfa i došli u Zagreb. Da kaže Siniša šta je, u koga ovo interesuje. Dobro, rekao Siniša. Siniša je opjeva na ovom CD-u Lisinskom jako puno. Oho, dobro. Pa nismo opjeva njega i Ban, svi smo njega opjevali. Jeste, da. Reci mi, evo sad si rekao, mi imamo kontinuitet svake 2 godine izbacivanja, više manje, da. Ako imaš pjesama, ako nema pjesama, nećemo uzeti 15 godina. Da, međutim... Ako nema pjesama, nema razloga izdavati. Znači, sad je nekako plodno razdoblje s obzirom... Pa nije nama plodno kako smo krenuli, dakle, ne vjerujem da je sad nešto, jer kažem, ako ne postoji pjesma, ako ćeš samo izdavati zbog tog ritma svake 2 godine, onda glupost ako nemaš. Da li voliš pružati priliku mladim, recimo, autorima? Pa ja pružam svima prilika. Mi imamo raznih autora na CD-ima.
javljaju se ljudi, dakle, nekad nešto neko dobro pošli, nekad onako malo loše. Ja nisam nekad grub kao Siniša Škarca, da te kod tinejdžera rasplače i tako dalje, nego pokušaš savjet dati. A danas imaš isto da malo mladih primaju savjete, puno snako bahata, arogantne, što naša generacija nije bilo. Dakle, nama, što je Pipe rekao Bregović, gledali ko Boga, što nam čola kaže, Kemo i tako dalje. Ali opet ima još uvijek, ja vjerujem da ima onih koji hoće svakako poslušati. Ja spomenuo bila neka ta grupa Ricnus ili Širulto Pablo, to s Klinsko nama bježimo dok mi roštiljamo tu iz našeg kvarta, blizu mog kvarta, dakle, to s klinici kojima smo pogledali malo pojačalo, malo sve jako talentirano, koji smo pjevali na engleskom, sad su postali i autori dobrih pjesma na hrvatskom jeziku, tako da je to nešto prekrasno. I čak će te pjesme od tog našeg domoga bit će na novom CD-u Crne jabuke, tako da je nešto prelijepo. Baš mi je drago. Žera, koliko ti je bilo teško zapravo izdvojiti ovih 30 pjesama, jer uistinu Crvena jabuka ima jako Pa dobro, mi smo izdvojili, dakle, rekao sam te, da okružimo atmosferu, dakle, to nije bio samo koncert naših pjesama, dakle, to je 30 godina načina života, što nam je drago, što nam lijepo, što nas održavalo u životu, dakle, zato ima te stvari od Ine Dvornika, Dražena Petrovića, Vinka Coce, dakle, tako dalje. Ja to volim tako raditi tonski, ne volim slikat se po drugim stvarima. Imaš li neke možda želje još uvijek, nešto da nisi možda ostvario, napravio ovih 30 godina, neku skrivenu možda želju ili imaš? Nemaš. Želja neki pretjerani. Ne. Eto, ja ti se ovom prilikom zahvaljujem što si nam došao. Želim ti uspješnu novu 2015. godinu koja uistinu će biti... Svako nas gledaju, Sretan Božić i Novu godinu. I čestitam na ovom 30. rođendanu. Ja vjerujem da ćemo se mi vidjeti sigurno u sljedećoj godini. I slušati i gledati i najavljivati, kao što si rekao, bit će uistinu jedna lijepa turneja. Vi i onako stalno nastupate, sve vaše... Dobro, ovaj drug će mi nastupamo stalno, ali to će biti onako malo... Rođendanski više. Rođendanski, da, malo ćemo pokušati, dakle, poti malo većim duranama, jel? Jer po meni mora se razdvojiti, dakle, postoje bendovi za durane evze kojeg su one veličine, dakle, da li centri za kulturu, da li kazalište, tako dalje, a postoje ove gdje koncert počne od 2 ujutro, završi u 5 ujutro, mislim da Jabuka ne pripada tome ni pola izvođača koji, nažalost, danas Hrvatska nemaju prostor gdje da radi, jer su nam zauzeli neki jako čudni likovi diskoteka, tako da mi bježemo iz diskoteka, što manje izbjegamo diskoteka da sviramo. Dobro. Da tsunami napadaju, tsunami sa svih strana napada. Vidimo, da, nego šta. Žera, hvala ti lijepo što si nam došao. Vidimo se svakako u novoj 2015. godini. Sretan rođendan još jednom, ali to ćemo i čestitavati i... Manje rođendan u 7. mjesecu. Nakon, to znamo. Čestitam Crvenoj jabuci onda. Hvala ti lijepa, dragi moji, to je bilo sve od nas i Žere za danas. Uživamo uz još jednu pjesmu, veliki hit Crvene jabuke. Hvala vam lijepa, vidimo se kao što znate ponedjeljak, srijeda 17:30, nedjelja 13 sati. Lijepi pozdrav! Prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše. Vrati se na moj rođendan, svi će doći, ali ja ću biti sam. Vrati se za novu godinu, svi se raduju, a tebe nema tu.
vrati se na moj rođendan. Svi će doći, ali ja ću biti sam. Vrati se, sad te trebam najviše. U ponoć kada zvona zazvone, tu su znani neznani, al bez tebe nemam razlog slaviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu, da ću ti osmijeh i isprati tugu. Vrati se na moj rođendan. Svi će doći, ali ja ću biti sam. Vrati se za novu godinu. Svi se raduju, a tebe nema tu. Vrati se na moj rođendan. Svi će doći, ali ja ću biti sam. Vrati se, sad te treba najviše. U ponoć kada zvona zazvone, tu su znani neznani, al bez tebe nemam razlog slaviti. Vrati se. Ma bilo koji dan, nikog nema, uđi, živim sam. Vrati se, sad te trebam najviše. Svi su prazni, bezvezni, dani isti prolazni. Prođu svi, al samo bol ne prolazi. Vrati se.